O mau whamara tu tamai, ke mau e monua taimi ke mau kawai. Whataha mo e hoe ki me kāinga tōbe mo whawhelonga ke programa hawhi hoa koen e kāinga lotu tohi tapu. Ko mau whakaamu e tō mawhi ke mau hoko koe kāinga o whahino hino e mau lotu. E mea ke mau tui ke i e lotu, me mea ke mau mo ui aki i e lotu, me ho wholofola he tohi tapu. O mau kore ke tōkon mai mo, o koe koe mama mo ni a koe si isu, hulu mo ho mau lotu, hulu e programa koe ni, whenga maare koe ni whai ai, hano whakahino hino e kakai, ki ngā ue ai lotu tohi tapu. Mau kore tō mawhi, ki tōkon mai ke mau fie ai, mau fie ke kau whataha muia, mau fie ke pou ki ai, mau fie ke whakapapau i mau mo ui, koe kāinga lotu tohi tapu ki mau tō. Ia Christ ko mau whamu ui. Amen. Amen. Ko kore ke uwhanga i benga i talwhatapu tō pek whaafake pe me wharen, ke tā mau mawhipalu. Whahako te programa koe, ai hawhi hoa ai kāinga lotu tohi tapu. Ko wien pe mo e whaifkau, Robert Palu, ko Robert i kune tauhi ai kāinga lotu tohi tapu i Tonga. Aia koe kāinga lotu tohi tapu koe ni, o ku Tonga i be e whaifkau me hono api i Kolomotua. Ia ni e whaifkau koe hui koe tānak tuunga ai koris tohi tapu, ai kāinga lotu tohi tapu, Cranford Bible College, whahoko i he moni te koe ni ahu wawha o maasi i he University Sene, ai nei mauai e whailonga, whaako o e whaifkau, koe Diploma in Biblical Studies. Ra koe ko mau whainga maari e i programan ke mawhakakot pe mo whaifkau mo Robert, ha whakamatala ke ngahi ngāu e koe o whai e he kāinga lotu tohi tapu i Tonga. Robert, tai tari rei koe ki he programan, pe au tau whamaro ki eik, koe whainga maari mau, programa ke tau kau whatahai. Koe rok mea pe ko whaam ke wheu i ke te koe ha ai ngahi ngāue o whakahoko he kāinga lotu tohi tapu i Tonga. Malo bito whaiwhekau, pia malo whainga maari. Io koe siasi foki o kāinga lotu i tapu ko oswhotu i Tonga, pia ko whai atu pe ia miho mau ki api, ko au mo ki whamiri, mau whai ai ngā ue ko ia aiana ke taramai he wholofola, ko e tauhi whakalau maari e ki he kakai, kai uma ai ofa ki he masiwa. Mana beto bet, koe ngawe, mahera bet bet koe ngawe te whito e asiasi, tauhi whakalau maari, tatui koe whainga maari lelei, koe mau koe beha ni o kunau uke ongo i Tonga, kunau kau he fie ke kau he whakakau koe ni tui ki ngai lo tohi tapu. Io mafu, uku lahe pito e kakai o kuna whitu taki mai, o kuna lolotonga whanongu ki he tau polokalama, polokalama koni, ka mai polokalama he asapate. O kuna whitu taki mai o nau pou mai, o nau fie i he iai a he polokalama, o nau whanongu tonu ai ki he wholofola. E mua e nau fie tokoni mai, mo nau whaike eke mai a he whotu koni o siasi. Mao, naka pēne nei koe ngai siasia koe tauhi whalau maari pēr moe ofa ke he masiwa. Ki whamatara nge whaiki ke ngāue o whai e he ofa ke he masiwa. Koia. Aloha pito whaipakau koe ofa ki he masiwa o ku tau whai tuai a ngāue koe tokoni, ngāue e ua. Koe ngāue whikaraki koe tokoni ki he si whanau wako i he korisi, o ku kai ke nau lava o totongi e nau wako, koe uhinga pe ko hangahi parparema whai whamiri, e tau te whito ki he tamai mate, moe maawai ai whamiri, ka tuange ai whanau ke nau nofo o i whangakui, pa ngai whamiri, o kai ke lavai o totongi e nau wako. Paka ngai whika wā rewa, koe ofa ki he tokanga i ka wito, o kai ki ngata hana tokangai whakalau maari ki nau tolu. Ka koe tokanga i totongi e nau ngahi mo ua mo tauhi whaka paangatu ki nau tolu i he nau ngai whia mau. Ara beto bet, aia koe ngāue gani, maina bet, ai koe ngai ofa ke masiwa, koe totongi o e ako, ai whainga koe ke si lawa, mai koe ke lawa totongi na wako, moe ngāue koe ke kau ito. Taki ki whamatara nge, whakaiki ke ngāue koe whai ki he tamai ki ako koe ni kumu mou totongi e ofa ke masiwa. O kua wewe mou mao e tamai ki ako koe whe mao,
ke totongi e nau wako. Koe tamai ki ako, koe ngau e whako ni na koe ngau e na o si kamata pe ia ki mua i whako e tau whai whaka mau ko ni o se ni e tau i hango furutupu. Koe ki kamata whoki koe ki na e kamata e te koe whaiwhikau ho. Ai e sio ki he whanau wako, ai si kau whaiwhikau na nau mate i ngā ue. Pe mōre na mōi kai ki e lawa he kau i tōu, kai mai ngai whamiri o totongi e nau totongi ako. Pēnā pea awatu whoki a ngā ue koe ni ke pehe na lawa o whai e siasi. Ai totongi ai ako, ai si whanau koe ni, koe nau kau tauhi, koe kau whaiwhikau o siasi, kau nau si mōre atu. Ka ne kai whoki e nau lawa o whai ai totongi koe ni nau ako. Pea, ange koe ia ko tau lau ki ai koe fuoloa nia ai whai mai ai tau koe ia. Pea kau mai ai pe mo e kau whanau ke ia i kolo, i kolo motua i sopu mwarawawi. Koe o mai pe ia koe tau whatonga i kunau nofo he ako i he tau whitu. Tako e kato koe hau inga nofo he ako, o whamatara mai koe ki nau lawa na tō tongi ako, koe uhinga, koe ngahi paraparema koe ni a whamiri. Pako tai nimi le waia o ku tokoni mai mo ngahi api ako o mai ai hingoa, o i whanau, o osi atu koe mi osi koe ai taimi totongi ako ia o na whatonga i haki. Si whanau ia koe ni koe uhinga o kai ke totonga e na wako na tō mau atu ia o ku nau nofo be i o nau whangakui, pe ku i tau ai whae o kai ki nau lawai o totongi. Pana whetu taki mai rewa ki tau tolu, ki tau whai tau tolu ai o tau lawa lewa tau tolu o whakakato i ngai totongi ako. Ai koe ngahi bia koe nuku nau o mai me whanau ako ni. O ko ia whainga whakangatata pe mo ngā pe me pe ako pe pureanga pe koe o ia whakangatangata he ngahi api ako o kau ke programa pe watape. Ikai, o ku ikai ke ia ha whangatangata. O ku atape a ke ha whainga api ako pe. O tau ko osi na e korisi pe e nima. Koe ngahi korisi pe. Koe korisi pe e nima na kau mai tau. Ka koe ngai tātu ki mana e o ai korisi e taha taha. Na kau mai ke he totongi ako he tau. Mo e whanau ia o ku alu pe ke tō lahi o whango furutupu. O holo mai ni tau ko osi o toko wango furutupu pe. Iyo, ai mo whenga ai pe mo ngahi korisi. Kei kaha mo tokoni ki he hange koe ngahi tertiary, ngahi korisi yako maolunga ange. E taimin, koe ngahi korisi pe mo tokoni ki hei. Koia, koe ngahi korisi pe o kai ke kau ai u wako maolunga ia. I totongi ako koni. Mara noka mea pe ke toki sio ki hai kaha au ka he tainimi o ku ikai. Koia. Ai koe, oku aina ke pēne nai koe pē si niina nau whetu taki mai. Pea koe mo whengau ake mo ngahi korisi pe, ia ilo pe e ngahi korisi e whanau. Oku koe whanau koe ni kuna lawa pe o whai e ako, no ako rerei ka koe ke si lawa totongi. Ai nau akupana ke pēne nai, oku ataa pe ki ha korisi pe ta tau pe ki ngai siasi. Lawa pe ngahi korisi, te nau lawa pe na to whetu taki mai ka koe. Ke ka pau ki aha whanau ako he ngahi korisi. Nau pe koe korisi e nima. He tau ko osi. Tau ko osi, ai koe lere mai pe tau ni, Koia. Koia, ke tau ni, Koia. Kai lawa pe ia ke kau ke te whakalahi pe ia na e osi atabe o au korisi o humataha kau ke mea. Koia. Ai o atabe ia ke ngai korisi, ngai koe taimi kou ose totongi ako koe nau tūtūni, koe si kakai si tamaiki nau ilo ku ako rerei ka koe ke lawa totongi nau ako. E noa koe whitu takma ka koe, ke whai e mea. Koia whaiwhikau. Koe te nau lawa pe o whitutaki ange pe ki tonga, ki te au. Koe ku apno whaanga, whika tolu wha hala suni apa peka. Pe koe ku whika mopaila, koe whitu ono whitu wha hiwe hiwa ki tonga tapu ia. Pe koe mou whitutaki nga ki muri, o lawa pe, ai ki lawa ki whitutaki ki Hawaii. O ki ai e mau a senta e tā ko whaiwhekau tō pasto e tō. Ono whika telefonia, ana koe walu noa, walu wha, ua walu tolu, tolu wha ua. Koe whika ia o e mau whaiwhekau o ne whai a ngā o e ko ia i Hawaii.
ko Australia le vai sene ko whaiwhekau pe mawhapalu ni whikaana ko e noa wha ua wha taha ni ma wha noa ni ma walu o ni emaili ko e maafu.palu@gmail.com ko e ngahi senta ko ni o kunau ni ange pe ai senit whai mahina ni ki he e polkarama ko ni ofa ki masiwa. Ko e whamatange ai ringa pe ko ngau e taha, ko e ngā pe to tongi ako ko e whanau ako ko e lawa si to tongi nā ko e ngai program pa sosiale. Ko e programa tana ki lawa kia ni nai taka mata ko e ofa ki kau i tō. Ai ko e tauhi si kau i tō. Ki whamatange whai ki kia nge ki programa ko ia. Aro ki tō whai ko e isi ka nei whai a programa pe, ko e programa e tahalo tonga lere pe se asi ahi holo ai ki he ahatona ki ngahi api pe i sopu halawawe mo kolomotua. O si mauai ai ki kau i tau koini mo o iloi o mau whai ai tokoni kani ko mau whatonga i pe i he seasi o ku ki whai ngata e nau nofo pa ku tu usi mai nau uhila he taimini ihi pa ku hoko mai he mau hakisirini me he whamiri. Pa mau whakaukau rewa ke mau whai e matolu ai totongi e nau mo ua uhila mo nau mo ua vai whai mahini. Ai o koe tainimi, uki ai si kau ki ka inga a wito ku kau mai ki he programa ko ia o ku toko fitu ai kau wito mo nau nofo pe mo iai mo isi whanau o ku nofo mai tukuange mai ka ginau. Ngau pe a rea mahini whanga whata uri aki mai ka ginau to. Pau nau tauhia ki whanau ko ni toko fitu ia pa koe toko nima me iai koe kau ikai toko fitu ia pa koe iai me toko nima koe kau mawhatonga pe koe kau masiwa o koe kau ito kau nau masiwa pe kunai nau whahinga whai sino o nau tokoto e koe nau te lawa o whai hangahu pa kawat mo ki nau tolu i he ngau e koe ni me ngahi ngangi fitu au havelu ko kolofo o halalewa pahu, sopu, molongo, koi. Maro, ana ke pēre nei e whakau, koe kau i tau kuni nei mape koe ko alo a ahi kana o tōru, na mwe ni hia na mo whanongo pe ke sinihi o koe ke nau sinof tō taha pe koe ke lava o whaha tokoni whapaanga ke nau ngai mea koe uhila mo vai me ngai mea pehe pa mo o whai tokoni ke. E anga whewhe ha kau mai ha taha, whanongo mai ke programa koe ni. Pe ha taha ku kau he tūkunga koe, wa si au i tō wea, ko nof toko taha, koe ki si lava tō tongi e ne uhila. Pe koe hae ai whainga tūkunga kui ai. E anga whewhe hane kau mai, e whetu tak mai pe ka koe? Koe. Io, e lava pe whetu taki me pe ki a te au. Hange koe whika telefoni pe na wate nai pe ko apnofo a ngā pe i halasuni a ka weka, i kolomotua. E lava pe wa autonu mai. Ko i ngata pe kuyai hakakai a o nau whatoka ngā i ato nau kau ngā api. Pe ko hataha nau ilo he kolo, o whie mau ai to koni. Kai te mau aratu lewa mau tōru o whai ki ai sio mo whai ki ai to koni. Pe ko taha beo kia no whamiri, Koia. Ko no whamiri, no fui ai murini, pe ko wheka o kia se no whamiri, ko e witō. Ko ngai witō koe ni hanga peka ni nai, ko hae, nai peo koe ka witō no si tau i whanau. Ko hae parupare mau nai hoko, ki he tūkunga ko ia. O si tuku e whanau ia he kau he ngai kui, kai alo e whanau e mātua, ko hae me nai hoko. Koe mea whakaraki pe koe mawahe ai tamai. Koe mawahe ai tamai. Mau ngai whamiri. Koe mau ngai whamiri. Mawahe tamai pe koe pakutuku marea whanau ia i he kui o i ongo mātua ia ai whine eiki. Pa koe whine eiki o ku toi mau hoa ia o mawahe. Alu moi ia. Koe. Si rea ke whanau koe ni, Koe. Sai koe, ke lawe na ke programa koe totongi ako, ka mo programa koe ne ka wito. O kulawa ke awat ke ngai motu. Hange ko ngai motu i tahi, hange ko eua. E lawa o whai hatoko ni ke ngai kapau ke aisa tamai ki ak. Ngai korisko ia. Te nau lawa ngai korisko ia, whitu tak mai beka koe.
ke whahatokoni ki he ngahi ke he whanau wako i ai. Pea moe whewhe kau i tau, kau i tau ia unofu i tahi, lawa whahatokoni ka nau tu unga koe ni. Mahaloa pito whewhe oku nei o si ai e tau tokoni ki he ki ngai apiako i motu. Ko wawau hapai mo ewa, nei o si ai e tau pako osi ai si whanau wako i ko ia me ako. Pena i te ke whawhetu taki mai ka koe ngahi whanau i ko ni, koe awangi me ngai whamiri mu i seneni. Koe awangi ia ke na whetu taki mai ki he Pokalama. O nau anka koe tau sio ki he kahau, koe visone ia asi ki kahau, ke kawa katoa a tonga. Ka lau beta min ka pai te whetu taka te ngai korisko i mo i tahi, nau ila whanau wai, e lau pio whahatau tokoni ka nau tu. Koia, iyo. E lawa pe ia whetu taki ange ai, wapako kolisi. Koia. Maka kau i tau pe, e tu koe ni e kapau ka kau i tau i tahi, e? E pau pe whai a ahi ki ai. Pai whai ahi ki anau tau. Ka kapau o ku iai e lawa pe o whahawhinga ke, e? Koia. Iyo, mahalo pito e whewhika. Sai, koe hae, ena ke lawa e nei ki konga, koe whau ke visoni i ka haue, ofa ke masiwa. E te ki whamata ange ki visoni koe, aina ke pehe, ange me lai pe, ngā nofa e ngā weta mini tonga tak. Koe hae whau ke visoni ke ka haue, ofa ke masiwa, programa koe ni. Iyo mahalo pito maaf, koe whakau ki he visoni koe ni, koe tainimi o ku ke sisi pe o tau nou pe o tau nima. Ka koe hange ko ta tui koe nima ia o e ki o ku i kai ke nou. Ka i taimi ta tau pe o tau whinga pe ke whai ke mau, pa o tau whotutu e tainimi ke i ka pai toi tō lahi anga haki kau a ngau e ke whai a ngau e koe ni. Hakakai a whalala anga me he ngahi mo tumi wawa o mo hapai mo e o kai maniu. Ka kai te tau lawa o whenga o aku mo ki nau tō o whe whalala aki he koe ki sirini o mau ko sirini pe ni he kau masiwa he siasi o nau toko ni. Ai koe pe tau sio ki he visoni he ka hau pai aha hakakai ala whalala. Koe tueta mini koe ofa ki he masiwa. Ai koe programa tokoni ki he kau masiwa. Oku osi ia no resisita ngai mea whakalao ngai mea peke. Koe hane poate ma ngai mea pe. Koia. Koe ofa ki masiwa ko si resisita ia i he pure anga he leipa ko charity. Pa koe ngahi a nau ia o e charity o pau ke ai hono poate. Me mipa toko ono. Pea koe nau o pau ke awe me whamatala pa anga i ke ki nau tolu ke nau sio ke ngau e o ku alu ke asini. Tai me o ku mou liange e toko ni me mulini. O pau ke tāria o awe hanga tonu pe ki he panke, ki he nantohi panke o ku pau ke whamo oni e toko ua ia. I he taim ko tau pe totonge ngahi ako mo totonge mo ua uhila, mo ua wai. Koe ngahi o pau pe ke iai e toko ua. Ke lawa o toki toho mai ai sirini ke whai aki ai ngā ue koe ni. Ka koe ia. I ai mo uke pehe ke mo tāna ki paanga pēr mo tolo. Koe senit koe nuk mo whai ke ofa ke masiwai tai mini. Koe hae mao mei whē senit ki whai ke tokoni koe ni tai mini, ofa ke masiwai. Koe tai ni mi whoki, wikau ko seniti pe i he tau ka inga lotu. Ai ko seniti o kuri whamahina mai me i Hawaii. Me he ka inga i Hawaii, me whaiwhekau tō pasi a te tu. Kai māma seniti o ku aweange me aseriani, me sene, me te koe maafu mo i ka inga. Mo e wahe hongo fulu pe o i ki ngā ue o ku whakaonga tāmaki atua i tonga, ko ki ngāwe whakauhila. O ku mautoka ngai pe ngahi ngāwe whakauhila ai ngahi putu ngāwe puri anga. Kai maa ngahi ngāwe ai Rangasteria mo ngai whi mo ngahi ka inga ke kehe pe i tonga. Au maa umai e si inko ia pa koe tau tui whaka tohi tāpū o ku tō e wahe hongo fulu ai ngāwe anga o kau mo ia i tānaki ki he ofa ki he masiwa. Pa o sendi wako ia o toki lawa rewa ia o whai aki ai ngāwe koe ni. E koe ngai senit pene
me he tonga siasi mo ki kau tako no ke ngā ue ai. O tō mai vai hongo fulu me ai, ko lawa ke vai hongo fulu, mai pe ko whaunga pe whai ki tānak sirini. Hau ai ngai whai ngalot koe ni vai hongo fulu, koe? Koia, koe whaunga pe ia i he tau tui whātai tāpu, koe whaunga iu tau mao ai sini koe. Koe whaare aki ai ka i ngā lotu i tonga, mo i ka i ngata ai, mo i ngā ui koe o whakemasiwa. Koe, ka pau kia ka kai whanonga mai ke programa koe ni, e ta programa, Pau nau fie kau ke tokoni koe ni. Nau, maino peka kai te nau fie mau e tokoni. Ena tarawe ke nei, wa taa witu pe ngai korisi o ki tahi. Nau loa fitu tak me ka koe, ko hako fika telefoni. Koe fitu, ono fitu whahiwe hiwa. Ono fitu, ono fitu whahiwe hiwa. Nau loa fitu tak me ka koe, koe kau i tō ue, ka tarawe ke ai. Ai koe ka kai, oku te nau fie mau e tokoni. Ka whewhea ka kai, te nau fie kau he tokoni. Pau nau whanoma e programa koe ni, nau pe, o whamau ke toa wahe hongo furua po awe ke programa koe ni he mainu ka te aue aonga programa Useniti. He wau ke kau masiwa koe ni kau whanau me kau wito. O pau ke kakai pehe, e anga wewea nau kau mai. Ki he tokoni koe ni ke ofa ke masiwa. Na whitu tak mai pe ka koe? Koia, tēnā ulawa pe, ko whitu taki hanga tonu mai pe ki te au. O tatau pe ia mo awange sin mei murini ki tonga o mo whitu taki angi pe pa mo lianga sini. Kau ngange pe ka pau ia kakaia i tonga. Wewea ka pau ka kakai mood. E maina tonga i tēnā whitu ai pēna tō ka koe. Awa kakai mood. Na whitu tēnā ula pēna tō whitu taki ka koe ki tonga. E whika telefoni koe nau ke o mai. Koia. Ki whitu taki hanga tonu angi pe ki au. Pe koe whitu taki ki ko emaili pe ki Australian ki email me pe ka ko email me ka master palu Gmail pe ko whitu taki ki ato pasi ki Hawaii to pasi o go webe frafe programa ni de modolo ko me ka inga he kuia i to lahi o mau ilo o mau lave he anga e tau feohi o mo fa modolo ke fa tokoni ki ha kau masivo ka ko ke mo ilo pe anga fefe Pau ke mo ilo pe anga pe ma ka kai whalala anga ke whai toko ni koe ni ka kotui mo amanaki hoko programa koe ni koe whalautalahi te mo tolu mo whikau mai ke tau kau katahe programa koe ni. Sei, koe tō koe ai programa koe ni ofa ke masiwa ai whauku mai nape koe mea uraki na ke lau ke koe tau whakalau maari ke whai ke te koe ni peu na whetu taki mai ke te koe i na whiawhia ke kau whataha i he whakaukau e tui ke lotu tohi tapu. Koe programa kane ofa ke masiwa. Koe hae, ue ha uhinga whakatohi tapu. Hono whai o ngā koe, nuka whainga makatu unga whakatohi tapu. O whai e ngā koe ni. Koe whewhikau koe, tau ilo pe mea ngā ue wahi ono. Te whitoi ngā ue a siasi na e ua pe. Koe tuwha e wholwhora tau i whakalau maari e whasipi. Mo e tuwha tokoni ki kau masiwa. Pea koe uhinga ia na e whai ai a ngā ue koe ni. Ai u te asipe ia karetia vai u. Ai e tānaki. Ai whapapau i e paula pe kutonu e ne ngā ue o whai ne atu ki he siasi i Jerusalema o te whamahu inga mai kia te ia. Ai ofa ki masiwa. Ya ko ia pa ko mea ia ko no tau whai ai ngā ue koe whakatonu pe ki ngā ue na tala mai e whawhora ki tau whai. O mai ko whamatara ko ia, mai na ko e lau a paula. Nā roko paula koe na ke pēna au se Sarema. Whawapau i ne ko speri, pe whamanatuang he kau tama koe na e pehe koe ngahi pōu ia e siasi. Ki ai ofa ke masi, o pani pehe koe me pehe tokanga kia. Koe ango e tāno, tawhi koe tānoa. Na si alo awe tokoni ke kau masiwa ko se Sarema ne tānaki. Me ngai siasi o Korinto, ngai siasi Mastonia. Nei tānaki mea ngai tokoni ke awe ke kau masiwa. Si alo awe ki he kau masiwa koe na i se Sarema. O iku maua ia koe puke ia o awe ia e puke pōpula ia i se Sarema. O si awe pe ki se saria pe alu waka i ki loma. O no pōpula i peo au ke no whakapōngi ia koe wiko se ni alu ko awe. Ai tōne kau masiwa. Sai, koe whewhe whawhikau e anga hao sio. Ke ngā ue koe ni ofa ke masiwa tau whai. Me ngai ngā ue o whai e ngai siasi. Ia hon, anga peko koe siasi wesiri ana tau pehe.
Wanga fefe o sio ki whekau ake mea koe ni ai. Ngāwe koe ni ofa ke masiwa. O ke sio ke ngai ngāwe koe whai he siasi. O ke he siasi wisi ana. O nau whai ha ngāwe behe. Mara o pito whewhekau koe. Te ulawe pe ke siasi wisi ana koe. Siasi pia nau tupa koe siasi nau kau ki ai. Koe i he kusio ia a aku nai i kai ke u hongo ia o ku whai ha ngāwe pe. Ko ku pehe koe mautotongi koe ni ai ako ki si whana waka koe he ngai apea koe siasi. Tati whito ke siasi, ua pea koe siasi wisi ana. Ko lis whewhine toloa kai mahi tupo hai. Nai whai atu pe ai totongi ako, pag nau toi whitu utaki mai i osi ai taimi totongi ako ia ke kiha. Pe ku mau te lava o totongi mo ki whanau kehe ni au nau sio koe ki whanau e whakanofo na tolu mehe ako o ka pai ki totongi nau ako. Ngai ako na siasi. Koe ngahi ako pene ai asiasi koia. Pa koe osi atu koe ai unau sio koe ki whanau eni o ku usai koe te usiri pe ku unau sio te nau lau na wako lelei. Pea ke lava na tolu ia o totongi pa nau whenga mai rewa ka ki mau tolu ki he ofa ke masiwa ki mau totongi mua ka nau lava hoko atu koe ke totongi nau siwi. Ai ngahi kolisi koe na siasi. Iyo, koia, ai ngahi kolisi siasi. Paka mea na mau ihe whakaukau pea aku ia whatua pe ko pehe a koe apea koe ia o siasi o ku whakaukau o ku tonu ke lava o ala mai ai siasi pe ke nau iaha whainga whounga siasi ke kaurika pehe o na wala mai nau tolu o puke atu o toko ni. Ka koia, kana e ikai, koe mea nau sio ki ai. Wako whakaukau me he tau ki me ngawe tau tolu kai ki. Koe ki ngawe masiwa pe. Wako whakaukau atu ki he tānaki o miliona he tau missionario siasi mo siri ana. Ko whaka amu na nau lava o whai ai ngawe koe ni. La benga he pia kone, mi la benga he pia ko he. Koia. Ke whai hato kone ke nau. Si whanau koe ni. Koe kono mo ni whoki. Ko tui ke mea i pia koe. Ai ngawe koe ni whai māmonga koe tahu koe ni mea kumalo he pia māmonga no toa ke tau kakai. Ke awe ki nau tolu ke māmonga. E nau hau koe totongi, awe na toi tau whanau totongi ngahi ako koe tau ai. Si whanau ka ui tōu mo ngai mea pehe. Mo pete tau rau pete tau tolu he ofa ke masiwao. O ta ofi e whainga mea koe whahe māmonga ke toa ki si tau kakai awe ki he. E tau rau pete tau ki tokoni koe ni ke ta ofi mea koe. Iyo, toi au e lava le reipe. Koe malambi tō e wikau, koe kono moni whok koe tau whiawhia peta tō ke whai si tokoni. Koe hanga pese tau sio ke he ngai ta whaake koe, hange koe ngai ses koe, tau te whito ke ue siri anau, no tāna ke lau miliona, sia si maro he tanak paanga, tani koe tō pe. Si tau ngai tau tōk whai, whakarara pe he otua, pe moe ngai wahongo furu koe ni, si ngai senta koe ni tau tauhi, hange koe wahongo furu koe ke tō me o ki potu ngā haue, ngai wahongo furu tō hen, ngai wahongo furu tō he kai ngalotu koe ni tauhi whewhakau tō pasi, tō e tu i Honolulu, o whai ake ngāwe koe ni. Ka koutu iau, tau whai whiawhia pe tau tole ngāwe. He kuangai ko lawe koe ane nei, o kai ke whakanou ai ni mai ai o tua ke whai hatokon. Hange koe whakakau koe ni whiawhia ai ngai ako whakatesi are. Ko tui pia koe tau lolo tau toko ni, tau lawe tau toko whahatokon. Kono mo ni whoki, ke tau whaamu ke toko ni ia si kakai koe ni. Ke nau lawa pe nau tolu waha taimu, ko nau whoki mai ki nau tolu tokon ki si nau ngai whaami. Koe ka mea di tau mak, koe ki tau whaamata toki nau whoki mai pa pehede nau whoki mai o toi whai nau toa tokon ki tau tolu. Tau whaamata toki nau whoki mai pe nau tolu o aonga ki he ngahi ngāwe ko toa pe. Ka koe wate taramonu e programa e whewhkau, e te koe, pe mo tauhi e tau ngāwe i tonga tapu, e whatawange pe, kaue eiki, ngai ngāwe koe ni, e hau koe programa koe ni, koe programa whakaloto lahi, koe whaamu ea, ke pou atu, ke mou ilo ka inga, kui kai koe te whitoi ngāwe pe, e sia koe whakatetenga ki mou tolu, ke mai pānga. O kia i pe moe whaamu, e sia ke tokoni, ke kau masio, pau kau e ka inga loto i tapu,
Koe programa koe ni ofa ke masiwa tau hi whaifkau lo petpalu tonga e tokoni e ke te mūtolu, ngai kau i tau ka mai whanau ak. Tamai mau whaam ke tupu e mua langi ke te koe. E koe na ke o me poto mo i paanga, ke whai ake ngāwe koe ni, ba ke o mai kakai ke si whai kia ofa koe ni ke hoko pehe atu pe. Kore ngai mea ni si surprise mo whamu ui. Amen. Amen. E marabita mo mea mai, tau programa hawhi hoa, mo mea tua whai.